انشتاقين هذه اللي بغى يشرب بيض دي زران وهربت كالسياقة خير. دونك انشتاقي قامس لو فونتريلوج. لو فونتريلوج عاد مسلايون بلا ما تحرفش نفيرنيك دا شون كاين جي ديباسي ان بو لو تروك دونك جو بو ميم شونتي يوث لا شونسون بلا ما تحركنيش نفير خلاص. يسنكني في عذاب كان يوني بعدم يسنكني في عذاب عطاش فرق مثلا نذتولين انشتاقي وثيقة ريس على الجنون وثيقة ريس حشكولان وثيقة انشتاقي سي دو طالون دونك لي يفتغش خلاص. يا تيزيري يا تيزيري ما تشوف سنصدق النية يا نتغني الحسناوي غشتني غسنين الذي مفتح رجوي يا رجوي يا رجوي ما تنحمله يا رجوي يا رجوي يا مسالك مسارمة. que des promesses حقا مش عاملين يقعوا على الأوروبا يتقعوا فرنسي من الفرومي طالي ستة يسار زيت non, زيت ولا مادموزيل والله كنت كتقول عندك ثمر. Mais je crois que vous êtes marrant. non, mademoiselle, pour القدر mademoiselle, moi je suis marrant. Non, j'ai seulement dit un petit mot et puis je vous ai pas traité de marrant. Et puis un marrant, c'est quelqu'un qui rigole. القول لا نورمال زوج ياسك شحال يكبر ماشي يلا mademoiselle. برك كونوا تصاصات راهي هو mademoiselle. Oui. toi pas écouter lui là-bas كذا. D'accord, mais pourquoi tu les écoutes pas? Ils sont gentils. L'Argentine, Allah, c'est un plaisir, c'est un bon équipe, mademoiselle. Tu vois le montagne là-bas chez nous? Quoi? Tu vois, écoute, comment t'appelles toi? Moi je m'appelle Christine. Et vous, comment est-ce que vous vous appelez? Ah, Pelé, c'est un joueur ancien, Pelé. Non, comment est-ce que vous vous appelez vous? Là, tout facile. Vous, Boubacar, bon, c'est votre prénom. Vous habitez où? Là-bas. C'est où ça là-bas? À côté comme mademoiselle. C'est parce que il y a le pluie quand il tombe, il frappe, pas في القرمود. Et puis le qu'est-ce qu'on a quand on c'est français le pluie que mademoiselle. Oui. Tu es trop beau. Merci. Mademoiselle. Oui. Toi, moi. Ah oui, mademoiselle, tu comprends? Je crois que vous appréciez les fêtes et je crois que vous êtes chasseur aussi. Ah oui, mademoiselle. Quoi? Bien sûr. Non, j'ai dit que monsieur, je vous trouve sympa alors que moi je dois y aller. Comment? Toi? Ah, y aller. Non, mademoiselle. Toi partir, ici commence à ralentir. 5 minutes, regarde mon tir. Ah, ya mademoiselle, je peux avoir ton numéro de téléphone? Non, je suis désolée, je vous connais même pas. Comment puis-je vous filer mon numéro? Normal, mademoiselle, tu es en Algérie, tout est possible. Tu connais l'émission incroyable, mais c'est vrai. Et voilà, c'est moi l'émission, mademoiselle, c'est moi. Mademoiselle. Oui. Allez, au revoir. Tu es ma chance. Merci.